Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, isukujabulisa abantu. Ngoba ikholo kuzokwenza ukuthi ngiphile impilo engcono. Awusuka ninika bakwethu ngenamukele hlelo lethu lwezindaba iSP Media TV1 moqala bakwethu ungene ku-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungakhohlwa phela ukushare link yethu ukuze sindlondlobale njalo kanti bakwethu tabe siliphethe la siphethe indumandumane madoda uDr Khehlelezi isihlahla somdlebe esikahlala nyoni bathi nozindela awusuka madoda uthi ke uDr Khehlelezi bakwethu lana ukela kubo eZimbabwe la wazalelwa khona bakwethu la esibonisa khona inhlobo ngenhlobo zemithi ayisebenzisayo nemithi emsebenzelayo la azalelwa khona bakwethu phasi eZimbabwe ke indumandumane bakwethu ikhalayo iyalithanda futhi sozilikhohlwe nanoma ubani na kumele azi ukuthi usuka kephi kanti uyapi ungakhohlwa la usuka khona ngoba phela mawukhohlwa emuva la usuka khona usuke uzibambe ke mina njengentatheli yeSP Media TV1 bakwethu ke ngiphume kanje ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo. Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, isukujabulisa abantu.